There is a deliberate attack on Ashantis in this country. Mini Avram, asama woka no enokre pa chese obi o Ghana ha bia nim ne ekoso. Obi no betimi aka kire wo ana betimi aka kire me se onim ne ekoso. Etan a ekoso e wo Ghana ho itia Asante. Na me de enye no mpo na eha me, enye no ne breaking my heart. What breaks my heart the most? Media houses, Ghana mpanimfoɔ a ɛwɔ Ghana ho sɛ ɔmo twe ɔmo n'aseɛ sɛ ɔmo be make any attempt to address this issue. That is to tell me sɛ ɛnyɛ sɛ ɔmo nim ne ɛkɔ so paa na either sɛ ɛyɛ ɔmo de sɛ Asante suffer all these attacks from Ghanaians. And now say, even they are expecting the worst. It's rather unfortunate. I say, Avram, try say, obi use that opportunity, and they educated the youth. Say, BBC etimia koso, kon kesiye Rwanda, ama nipa bebree hwere omo life. Omo saa kono so ABC no ye use media say ya. Radio station, TV station, say ya. In a jatomo Rwanda. Now say, akwenya na ba. Say, ye use the same media platforms. Ye find educated the youth, and I said the people of Ghana. Ye chi hum free sa otan huni mua. Enyo mo de omum pe say impu ye bobo omum pe se be kan ho asem. Na de mo hwehwe free Asante ho no. Ghana Monsabeka. Na Monsabeka free yen Asantefo. Market on the wall. Mo fan inside baby nsuo enka. Me say dia mo hwehwe free Asante ho no. Monsabeka. Na Monsabeka enye yen Asantefo. Yera opim so say to ababi o. Nana mi bo di a me ma mi musubo mi mu ase. I quote him on a kaya. Osi bibie ni ho a muyi Asante free mo Ghana ho ebe ye. Muntimi nyi Asante free Ghana mu ema ni nye ye da. Na saa asem no kan no emu edu ne mu do. O kam wati ase se mu betimi yi Asante free mu o. Na saa Asante free mu ase Ghana be ye. That is the question. Mubetimi aye mo pushi Asante ama Asante free. Ana mo ankasa mbeka se mo mpa Asante kora biu e wo Ghana ho. Na mo ankasa mo yi Asante free. Ende mo ho kwan mubetimi aye saa de no. Na se Ghana be ye is the question mark. Otan hunu no adosu Ghana fo. Munjai otan hunu no. And the level of gaslighting that is going on. Just say Asante ni ntimi nka de ha no. Minia Avram Moshe, oye man prosini o. Oye man prosini Mr. Munya ho a munkohwe interview. Just say he wasn't even allowed to speak. Why? Because it's about Asante fo. Na sema na Avram opeso kan nyina ni say empanifo kakasa bi say so ukoto se unua abodwe se ehia na wasebi asi wudie ho ana say this is the right proverb metimi ayusu ha o say se ukoto se emo bi attack unua bi a enka se free ni so nemu ka se free yeso na ntisa so free ni so a ode den ode ba. So that's the whole concept of that's the whole direction and Abraham driving the argument in it on. So here, that is the whole point. Say yenum bi wo Ghana ha me mampusini, as Abraham said. Yenum bi wo Ghana ha
ya so eso wo so edi wo matem attack wo mo yen ka ye humbum say ye one nation but not one people. Yimien ka ye humbum yen fantu sa suban finwe ase. Na se ye de ko obi so ne yanka bia e kina ye firi wo so a ye de ba yen so yeso. In the nutshell no, you two side as ya ebe boy nyina na yetimi live together as one nation. And so Ghana for tibon koso yen sua de ahwo ya ne otanhunu ahye makoma ma yen hu ne sa. And oba koto se obi di asante atem. So anka se more fire no aye din no siri ni trim no cheer on ni trim. And so be sane di asante aya asante nyane hwe. Di asante aya ne se ye nananom abobra. Ye nananom had a vision to the extent say omo hu this beautiful future and meet me ejina ama Africa into to the extent some do mo ankasa kra and omuja a sacrificing for that vision. Ebi no intimi anye bi no ntino aye o time aye na ntim twitwa aye oyene konkonsa abusuafo me de bia meka se kwan be na asante ye de be yi ho afiri sa otankuru wanu. That should be the conversation and we need to be driving in the mainstream. Yihu kwan be faso. Na the way an embassy kono any the level of time ekoso no there be entisa yentimi nkoyanim said they also yekoyanim. You make one progress. Yen yanum bi betwia akoyechi be 10 times. Madaroma. Me de manu be si ha. Na da sene ebe san ba ni abetwetwe nkomo bio. Nananom pia